ne mangke Prabu Erlangga inggih ne mangkin lanturang titiang ngantuk nyari tayang makadi linggih ide Sang Prabu Erlangga tanda mantri kadawuhin inggih punika rikanyekan ide Sang Prabu Erlangga nauhin sekancan pengabih idone para pepatih bau dando mantri ne makajang mangno sido rawuh prapto daging panguduh ide Sang Prabu boyo wenten sios gumanti sido digelis sekancan pengabih idone pado tangkil ring ajeng idone ring paseban jerone ngapuri manut penguduh ide Sang Prabu sekancan pepatih idone mangdo sido mapupul iri kering bale penangkilane beda bengi tungin gumi yaning sane dados bebuat syarat ide Sang Prabu munuhang sekancan pepatih idone jagi punika ngitungang indik pidabdab jagate mangkin sampun sido gelisin antuk nyari tayang ia to kocap sekancan pengabih pepatih idone maka sami sampun persido menangkil dan mantri menghadap pada
Ris ne mangkin sekancan pepatih pengabih idone ngaturang sembah pangubakti majang ringlinggih ide Sang Prabu kalangkung menakiesu bakti sahejengot panyak idone nyakupang tangan mangubakti mapa wiwit sangkaning rasa subaktine majeng ringlinggih ide anake agung saho Ri sesampun puput sekancan panyake ngaturang sembah pangubakti ni mangkin kocap ngelantur jagi caritayang titian mangkin ido mawacano sawireh nenten wenten malih sanes sandang kantosa irike raris ide Sang Prabu Erlangga maketedung jagat dohone ledang ngeruntuhang panganike mangken nira minta seraya daging tel penganikan ide Sang Prabu uduh neke cai paman patih pada ajak mekejang ane jani ada buat pengidih manirone idih tulung tekening paman ajak mekejang mangno jaga sidot rapti iyaning buat pengidih maniru tekening paman ajak mekejang utsahayang ban paman panegara do netenenan pangside kartera harjo trepti gumen gelah paman wire panjang kesengsaran Cien kengerana yang gelah mau pengidihan kita tekening paman ajak mekejang sawireh panjak gelah hejani dadi kesengsaran tepukin ban manire
Keni gerubuk lana panesti ane dadi jalaran sengsara panjak gelah sing adolen sawireh ada ane madan penyakit gerubuk ada ane madan sakit desti totonan ane ngenanin panjak manirene nyabran dino aduh mati mirip paman subuh padonawa ngajak mekeja entut wah ane dadi kerana jeg dadi sebilang lemah ado dogen panjaklah ane ngemasin mati puani winang bingung sawireh buka keketo unduke do ane dadi jalaran ngawinang sing nyidang ban gelah makenah engsek kenah gelah bingung pai depan manirone paman sami menghitungan tuah ente ane dadi syarat gelahe mekawanan munuhang paman ane jani ajak mekejang kenahang ban paman pikir tegarang paman kengken carane bat medayu paman ne banget ngawinang mati sawireh penyakit itu ane dadi kerana destiny itu ane ngerana yang panjak gelah dadi ngewai ado dogen panjak gelah yane mati paman sampun yen sing kepelih ban manire ngenehang dua sing jadolen ane dadi jalaran do ane ngadakang paman saya nelami panjang ketelah
Mekelo lantas undu ke buku kekene ngewai ado dogen panjak gelah yane ngemasin mekelo sinah sebutlah dan pegantulan panjak manirone paman. Nah,